Iyi ni filime y'umurashi wa mbere wigeze kubaho ubwo yavaga mu gisirikare cy'Ubwongereza abasha kuba yakora misiyo z'agahebuzo zitangaje, misiyo z'indyankurye. Gusa umwongerezakazi w'umwirabura yari amuri bubi aho yendaga kumufata. Dutangiranye agaseri kacu i Munich ahantu bita mu Budage, umugabo w'umusaza ari mu kirahure. Ubwo yatambukaga twabonye undi mugabo basa. Kurikira agafilime kacu. Uwo mugabo basa yaramwegereye atangira kwigana neza uburyo uwo mugabo yavugaga. Ubwo yari ari mu nzira agenda yageze ahantu hari umugabo uri kwiyamamaza, gusa umugabo yishyiriraho itabi. Ubwo yari ageze mu nzu yari ari gukoreramo, umugore yaraje ahita amurasa isasu ry'umutwe. Akimara kumurasa isasu ry'umutwe, umurinzi yarabyumvishe ajya kureba ikibaye. Gusa wa musaza yakomeje kurasa abantu bose bari bahari, na CEO wa kampani yari agiyemo abasha kuba yamucika. Ubwo yari amucitse yamucikiye ku masikariye. Gusa wa murashi w'umwicanyi w'umusaza wari waje yari umuhanga bya hatari, abasha kuba yamurasa mu kaguru. Akimara kumurasa ku kaguru ashaka no kuba yamumena umutwe, gusa wa musaza bitekerezaho abasha kuba yarasa ku ruhande arigendera. Nta kindi cyakurikiyeho, uwo musaza yahise ashaka ukuntu yacika anaga imyotsi hasi. Uko yanaze imyotsi hasi yahise amanukira ku mugozi. Nta kindi yakoze, yahise agera iwe ahita atangira kwikura ya sura y'umusaza, ahita avamo agasore kakiri mu myaka mitoya rwose. Ku munsi ukurikiyeho dutangira wa musore wikuyeho isura arimo arapanga imbunda. Uko yagapanze imbunda neza akirangiza yarebeye muri jomeri, gusa aho yari ari ntihari horoshye kuko hari abasirikare benshi baharinze. Gusa we yari ari kurebera mu mbunda ya sniper, ari kureba abantu bari hakurya kure cyane nko muri yadi 3000. Ubwo yari ari gusuzuma ayisasu neza araza kurirasa rikajya ari gukontorora jomeri neza. Duhita tugaruka ku rundi ruhande, umuperezida yari ari kuza, wa undi wari uri kwiyamamaza. Ubwo yari ari kuza akimara gusohoka mu modoka, wa murashi yarebye mu mbunda, sniper wacu nta kindi yakoze, yarebye mu mbunda ahita arekura isasu. Mu kanya gato wa mugabo wari uvuye mu modoka yahise apfa. Wa mwicanyi yahise azinga ibintu bye neza, akimara kubizinga asigamo igisasu ahita yisohokera arigendera. Ubwo yari ageze muri parikingi, polisi zakomeje kuhanyura, gusa zahageze avuye. Yahise agenda ahindura imodoka, gusa polisi zari zamenye aparitoma yabagamo. Polisi zinjiyemo, zikimara kwinjiramo inyubako yaraturitse, na ya modoka nibyayigendekeye neza yahinduye yahise iturika. Tugaruka ku rundi ruhande rw'umwiraburakazi w'umwongereza wakoreraga MI6. Ubwo yari ari gusoma muri kompiyuta yarebye ko hari umuntu wigeze kurasa, arasa muri metero 3000 mu mateka y'isi, ibintu bitabayeho. Uwo mukobwa byaramutunguye, yiga ku nkuru neza kuko umukobwa yarazobereye ku bintu by'imbunda. Ubwo yari ari kwanariza kuri video uwo mwicanyi yakomeje gutanga avuga ko umwicanyi atabonye asohora imbunda. Ubwo wa mukobwa yahise ababwira ko bazuminga baga y'umwicanyi yari yajyanye akayireba iyo ariyo. Gusa yakomeje kubabwira uburyo umwicanyi yambunda ashobora kuba yayitwaye mu gikapu. Tugaruka muri Cyber Cafe, wa mwicanyi wacu ari gufata indi misiyo. Gusa uko yari ari gufata misiyo bamwemereye ko misiyo agiye gukora noneho baramuha miliyoni 10. Akimara kumva ko miliyoni 10 ari nyinshi yahise ajya gufata misiyo. Bamubwiye ko agiye kwica umugabo w'umu IT ushaka kuririzinga software bitaga Liver. Nta kindi cyabaye, umwicanyi yahise avuga ko ashaka miliyoni 100, ko umuntu ashaka kwica ari umuntu w'ingenzi cyane bagomba kumuha miliyoni 100. Nta kindi cyabaye, umwicanyi yahise yigendera, ahubwo yahise yisubirira mu rugo rwiberaga muri Espanye. Ubwo yahageraga yahise asanga umugore wiwe barahoberanye neza nkaho bari bakumburanye. Umugabo yari amaze igihe adataha. Umugabo yahise afata imashini aragenda arayatsa ngo arebe ko amafaranga yiwe babashe kuba bayamwishyura kubera misiyo yakoze bwa mbere arasa umuntu. Gusa akigeraho yasanze amafaranga batayamushyiriyeho. Nta kindi cyabaye, umugabo yahise yigira inama ko yari yabonye ko misiyo yiwe yayikoze ariko ntibamuhemba. Nta kindi yakoze, yashatse abamwishyuye mbere ese baturutse, yandikiye banke yakiriye amafaranga yiwe. Gusa
mugabo nta kindi yakoze, yahise yemera kuba yasiga umugore n'umwana, yari bidi y'umwana we abasha kuba yagenda. Uko yakagiye ku kibuga cy'indege agiye kwishyuza abantu bamuhaye akazi, yahise atega taxi voiture ajya ahantu yabikaga amapasiporo ye ya feke n'amafaranga menshi cyane. Uko yagendaga avuyeyo umugore we yaramurabutswe. Umugore we ntabwo yari azi akazi k'umugabo wiwe. Uko umugore we yamurabutswe byaramutunguye cyane. Tugaruka umugabo agiye i Munich mu Budage agiye kuba yakwishyuza. Ubwo yari ari mu nzira bamuhaye ka kazi ka $1,100,000 baramuhamagaye yego bahure nawe kugira ngo bumvikane igihe akazi kazakorerwa. Bamuhaye ibyumweru 2 kuba yarangije akazi kuko yagombaga kwicomukire kugira ngo ataronshinga ya software yabitaga Liver. Ubwo umugabo babashe kuba bamwemerera za $1,100,000 ko barabasha kuba bazimuha, ariko agakora akazi mu byumweru bitarenze 2. Ubwo yari amaje kumvikana n'abo ngabo nta kindi umugabo yakoze. Haciye hagahe umugabo yahise ajya kuri banki ngo arebe transfer y'amafaranga yakiriye se yavuye he, kuko bari bamaje kumwambura. Yagiye gukora ubushakashatsi asanga kampani yamwishyuye amafaranga niyo irimo wa muhungu wa mugabo yarashe bwa mbere, wa undi yababariye akamurasa mu kaguru. Kurikira inkuru neza. Tugarutse ku rundi ruhande rwa wa mugore w'umwirabura wakoreraga MI6 ubutasi bw'Abongereza ari kwiga kuri za video z'umwicanyi. Gusa icyo yabonye ko uwo mwicanyi wari wigize umusaza muri ya nyubako yabashe kuba yarabaye umusirikare w'umwongereza, kuko wa mugabo yashatse yamubonye arashisha akaboko, arasa neza nk'umuntu wigeze kubaho umusirikare w'umwongereza. Umugore akimara kubimenya yahise abaza informa ngo amushakire amakuru. Akimara kumuha amakuru yahise ajya mu kindi gihugu bari bamuteguriye kugira ngo ajye gushakamo amakuru y'umuntu waba wakora iyo mbunda wenyine. Ayo makuru yaje kuyafoundinga, gusa akigerayo yakubiswe n'umwoto, ibisasa agerayo birabaturikana. Byagaragara ko bari babiteguye neza. Nta kindi cyabaye, yahise ajya kubwira ibyabayeho afande babo, gusa abafande babo ntibamwumva neza kuko bari bakeneye ko iyo misi y'umugore ayikora akayirangiza yo gushaka uwo mwicanyi. Tugaruke ku rundi ruhande, wa mwicanyi wacu yari yiyoberekanyije agiye ahantu bashyingurira abantu. Ese yari agiye kureba iki? Yaragiye yinjira muri ya mashini y'aho ngaho, abasha kuba yayinjiramo, abasha kuba yakwigira umuntu nawe uraza kuboneka kuri ya liste y'abantu baraza kuba bari mu kiriro cya wa mugabo yishe. Akigerayo yihinduye nk'umugabo uraba utwaye uwo mugabo, ariko umugore wiwe nta kindi yakoze, yabashe kwibaza ati umugabo wanjye akora iki. Nibwo yajyaga mu cyumba yabonamo hasi akabona harimo ibintu bihishemo, yareba no mu kirahure akabona umugabo we yahishemo umuryango, yakwinjira muri uwo muryango agasangamo ibisura bya feke, agasangamo n'amafaranga, pasiporo, agasangamo amaperime, amapasiporo umugabo bya feke agira. Tugaruka ku rundi ruhande, wa mugabo yari ugiye gushyingurwa, wa wundi w'umukire wari wishwe yari agiye gushyingurwa. Gusa uko imodoka zagendaga, wa mwicanyi wacu wihinduye nk'umushoferi uratwara wa mwana yari ari muri iyo modoka. Yabashe kuba yamubwira impamvu yanze kumwishyura, arayimubwira, arimusobanurira, gusa wa mwicanyi nta mikino yari afite, yahise amwica nta bintu byinshi, nta no gutindiganya. Akimara kumwica, wa mugabo yari yisobanuye, ariko umwicanyi ahita amwica kuko nta bintu byinshi yari akivugana. Wa mugabo ahita asiga imodoka yitezemo igisasu. Gusa uko yari ari kugenda yahise abona ko umugore we yamuvumbuye akazi kiwe akora. Gusa umugore ntiyari yabivumbuye neza. Ubwo umugabo yari avuye mu kazi, akigera mu nzira by'impanuka yagonze imodoka. Akimara kuyigonga, polisi ziba zibyivanzemo. Wibuke ko ari umwicanyi, kurukira inkuru neza. Nta kindi cyabaye, umupolisi yabashe kuba yafata n'imbunda wa mugabo nta kindi yakoze, yahise abica bose, asibanganya ibimenyetso, gusa yerekana ko ari wa mushoferi yagonze wabashe kuba yakwica umuntu. Mwicanyi wacu wiyita Jaco yari amaje gutsibanganya ibimenyetso byose, gusa umugore we yahise amuhamagara, aramubaza ati se sheri wanjye uri hehe? Umugabo akomeza kubeshya umugore wiwe, aragenda ahindura puraka n'imodoka zose yagenderagaho. Tinze umugore yahise aza kureba umugabo we, gusa yaje ashaka ibisobanuro ko umugabo abasha kuba yamusobanura kuko yamubeshya igihe kinini. Ese mugabo wanjye ukora iki? Gusa umugabo we mu kwiregura yireguye avuga ko akorera kampani ifasha abantu kujya bagenda biyoberekanya kugira ngo bibe amafaranga izindi kampani. Akomeje kumubwira ko akazi bakora ari akazi k'injyanguge kabasaba kugenda biyoberezanyije bahisha amasura, niyo mpamvu afite pasiporo n'amaperime n'amafaranga menshi.
gusa umugore ntiyabyemeraga. Yabajije umugabo wiwe impamvu yamubeshye igihe cyose, gusa umugabo avuga ko akorera umuryango. Tugaruka kuri wa mugore ukorera MI6 ukiri gushaka ya makuru ya wa mwicanyi. Yagiye ku mugabo wigeze kubaho umurashi wa mbere mu gihugu cyabo, amasha kuba yamubaza amakuru y'abicanyi bose bigeze kuba bakorana. Nta kintu yamumariye kuko wa musirikare yamubwiye amakuru rwose atabaho, amubwira ko umwicanyi wenyine wabikoze yabashe kuba yakwicwa. Gusa umugore ntiyanyuzwe, yagiye avuga ko abonye amakuru atuzuye. Gusa nta kindi bamukoreye, yabwiraga abafande wabo akabaripotingira akazi kose yakoze. Bafande rimwe bakamushimira, ubundi bakamunenga bamubwira ko agomba gukora akazi vuba akarangiza misiyo. Gusa ubwo yari ari kumwe n'umupatena wiwe, yari ari kumusobanurira ko ibintu bari gukora byose bitumvikana. Nta kindi cyabaye. Tugaruka kuri wa mukire bashaka kwica, ushaka kuronshinga ya software bitaga Liver. Nta kindi cyabaye. Wa mwicanyi washaka kumwica yagiye ahantu arabasha kuba yakorera ibitaramo. Umwicanyi ahiga neza, yinjira mu nzu yose arayizenguruka, abasha kuba yajya n'ahantu hari safe place, abasha kuba yahakora neza, abasha kuba yasuzuma niba ashobora kuhicira umuntu bigakunda cyangwa bikanga. Umwicanyi yarahageze arahasuzuma. Uko yari ari kuhasuzuma neza ko ashobora kwica umuntu, urusenge bararwaguraga. Nibwo bakimara kurwagura umwicanyi yabuze uko abigenza, abasha kuba yanagana, insinga ziracika, amera nk'ushaka kumanukamo hasi. Uko yagashatse kumanukamo hasi agiye kugwa, ibikuta nanone barongeye barabihuza. Gusa yahuye n'umusekirite ukora aho ngaho, babasha kuba baba inshuti. Uko babaye inshuti, wa mugabo ubwo yari yimanitse hejuru, fone yaguye hasi. Yabasabye wa musekirite yiwe kuyimushakira, baramushakira arayibona. Akimara kuyibona, wa musekirite babashe kuba yabaye inshuti. Gusa n'umugabo amwaka akanimero kugira bazakomeze kuba bavugana. Umugabo yatahaga yasanze wa mugore wamuhaye akazi mu rugo rw'uwo mugabo. Ibintu bitashobokaga ko umugabo bamubona isura, byaramutunguye kuba babashe kuba bamubona isura. Wa mugore yabashe kuba yabwira umugabo ko ababosi arimo arakorera abantu batoroshye, ko agomba gukora akazi vuba vuba kuko isura ye n'ubundi bari bamaze kuyimenya n'aho atuye hose. Umugore yakomezaga guhagata wa mugabo, gusa wa mugabo yabwiye wa mugore ko akazi aragakora. Nibwo yahamagaye wa mugabo wamukoreye imbunda bwa mbere ngo abashe kuba yamukorera n'imbunda ya kabiri. Gusa iyo mbunda yari iri muri shepu y'urukweto. Wibuke ko umugabo imbunda zose ashaka uburyo arayiyobekanyiza akazitwara ukuntu. Ya mbunda barayimucuriye irangira no kubincura, gusa bayicura imeze nk'urukweto neza neza. Sa wa mwicanyi Jaco yatangiye kuba yabaza wa mugabo wamukoreye imbunda impamvu abapolisi bari kumuhiga cyane. Gusa Jaco yakomeje kubwira umugabo wamukoreye imbunda ko ari kujenjeka. Gusa imbunda yamukoreye yari imbunda imeze nk'urukweto. Gusa umugabo yatangiye kumwereka uburyo bakuramo urwo rukweto rukavamo imbunda. Umugabo nta kindi yakoze, yahise ajya gusuzuma ya mbunda ngo isi irarasa cyangwa ntabwo irasa. Ubwo yari ari gusuzuma imbunda, yamanje gukora jomeri neza, arashe isasu abona riri kugwamo neza. Umugabo yari yamukoreye imbunda ya plastique azabasha kuba yakoresha kugira ngo yice wa muntu. Uko bamuha n'amasasu yayo. Gusa MI6 y'Abongereza yari imaje kumenya aho umugabo atuye kandi ko polisi yamuhigaga. Gusa amakuru yari yayahawe na murumuna wa mugabo bari bagiye guhiga ukora za mbunda. Ubwo bari kujyayo, Jaco yarabibonye arabura wa mugabo wari wasinziriye. Wa mugabo akuramo imbunda ahangana na polisi, gusa ntiyahanganye nazo cyane kuko bahise bamufata. Ubwo barebaga imbunda zose yakoze wa mwicanyi kugira ngo wa mugabo adatanga amakuru, nta kindi wa mwicanyi yakoze. Kuko yari umurashi wa hatari azi kurasira kure, yarashe wa mugabo aramwica wamukoreye imbunda. Nta kindi cyakoze, wa mugabo yahise afata ifarashi arahunga. Gusa polisi zimwirukaho zishaka kumufata kuko yari umwicanyi ujahaje abantu benshi cyane. Gusa nta kindi yakoze, yahungiye mu ishyamba baramurasa. Gusa nawe kubera yari umusine y'ipurenze yabashe kuba yakwiterera mu mazi. Akimara kwiterera mu mazi, hari inzu yabonye hafi aho ngaho. Ubwo yari atorotse akimara kuryama, aba nyiri inzu bahita bamufata baramuzirika. Bakimara kumuzirika mu gitondo bukeye, bumaje gucya wa mugabo bamufashe kubera ko batumvikanaga, yahise ahamagara abashuti biwe babasha kuba bakumirikana nawe. Gusa uko bari mu nzira bagiyeyo, polisi yababwiye ko hari umwicanyi wazengereje abantu. Babagabo bo ntibabyumvaga kubera ko bishakiraga amafaranga. Uko bakagezeyo, wa mwicanyi yahise abafata bugwate, bose abasha kuba yabica, abasha kuba yanabacika. Wa mwicanyi wacu abasha kuba yakwigendera.
ubwo wa mwicanyi wacu yari ari mu nzira nta kindi cyabaye, yaratekereje ahita ahamagara umugore wiwe bakomeza kuba bavugana. Uko bakavuganye umugabo yari afite agahinda abwira umugore we ko atameze neza. Ubwo wa mugore we yahuraga n'umugabo wiwe nta kindi cyabaye, umugore yabwiye umugabo ati nyereka uburyo wiyoberekanya, uburyo ubasha kuba wahisha isura. Bitinze rero umugabo ureba ukuntu yigize yabashe kuba yayiyoberekanya isura, abasha kuba yakwihindura. Ubwo yari ari ku kibuga cy'indege agiye gukora misiyo ye ya nyuma, uko yari yabwiye umugore yabonye ba batasi ba MI6 bari kubakurikira. Nta kindi cyabaye, gusa wa mwicanyi kubera ukuntu yari yigize nta muntu wamukekaga. Ba bakozi ba MI6 b'abatasi ubwo binjiraga mu ndege ntibabashije no kuba bamumenya, gusa we yari abazi neza, abazi n'amasura. Gusa uko baganiraga bose amakuru wa mugabo w'umwicanyi wiyitaga Jaco yabashe kuba yayakurura. Gusa uko yari ageze mu rugo akuramo isura yiwe yongera asubira uko yari ameze. Gusa uko yari ari muri aparitoma abapolisi baje kumureba mu nzu bamubwira ko abo baturanye hejuru babashe kuba yakwiba niba hari abo yabonye, gusa yarabahakaniye. Arongera afata telefoni ahamagara wa mugabo bari baganiriye muri ya nyubako yari yagiyemo, abasha kuba yamubeshya ko ari umwenjenyeri ukomeye cyane ko yubakisha amazu. Nta kindi cyabaye, wa mugabo akibona ko polisi yamusanze yahise ahindura inzu ajya kubana na wa mugabo. Kumbi wa mugabo yagiyeho n'umutinganyi, gusa uko yari umutinganyi yabashe kuba yagenda yiga kuri pura y'inzu neza ashaka kujyamo. Wa mugore wamuhaye akazi abasha kuba yamusangayo, abasha kuba yamubwira ibyamubayeho byose, ikintu kiri gutuma adakora akazi vuba vuba. Nta kindi, wa mugabo w'umwicanyi witaga Jaco yabashe kuba yajya kubana na wa mugabo, gusa uko babanaga baranaryamanaga kuko yari ashaka kugwisha uyu mugabo w'umutinganyi kugira ngo azabone access izamwinjiza hahandi. Nta kindi cyakurikiye, wa mugabo babanaga w'umutinganyi yabashe kuba yabeshya yamuhaye agafunguzo kabasha kuba kakwinjira mu byumba byose. Wa mugabo nta kindi yakoze, yinjiye muri bya byumba atangira kureba ahantu hose yabasha kuba yarasira wa mugabo, kuko ubwa mbere yari yahaje n'ubwa kabiri yarahasubiye. Nta kindi cyabaye, yoroheje amapata, ibintu byose abikora neza ku buryo ashobora kuhaza. Nta kindi cyabaye, wa mugabo yahise abwira wa mugabo ko yigendeye, gusa nta kindi cyabaye, yahise asubira hahandi avuye kureba kuri ya nzu. Nta kindi cyabaye, umugabo yaragiye agura shokora, agura n'ubucupa bwinshi bw'amazi. Gusa wibuke ko yambaye cya gikweto kirimo ya mbunda ajya ahantu yateguriye ko azicira umuntu. Wibuke ko yaguze icupa ry'amazi n'amashokora menshi. Ubwo MI6 yari yaketse ko wa mugabo akenewe kwicwa, ashaka kwicwa. Nta kindi cyabaye, MI6 yari yahageze kugira ngo icungire umutekano wa mugabo. Ubwo bari muri introduction kugira ngo ikiganiro gitangire, Jaco yarazamutse amanza areba ibintu byose niba bimeze neza, aragenda ajya kwica wa mugabo kugira ngo amurase. Gusa yamanje kwica abasekirite bari hafi aho kugira ngo agere ku mugabo neza. Umugabo yari umuhanga, yicishaga abantu akoresheje ikarita. Nta kindi cyabaye, yafashe ya mbunda agiye kurasa wa mugabo wari ugiye kuronshinga ya software. Akijya kurasa ibintu byajemo akavuyo, yarahushije. Bwa mbere na mbere wa mugabo yarahushije, gusa ntiyahushije abishaka. Gusa wa mukobwa wa MI6 yahise atombora ko hari abarashi babiri barashe. Umwicanyi yahise asohokera mu kavuyo k'abantu benshi kugira ngo batabasha kuba bamumenya. Ubwo wa mwicanyi yagendaga bagerageje guhagarika abantu ngo bamanze babasake, gusa ntibyakunze kubera akavuyo. Ubwo wa mwicanyi yagendaga mu nzira yahuye na wa mugabo babanaga w'umutinganyi. Wa mugabo nta kindi yahise amwica. Jaco nta mikino yari afite, yahise amwica kugira ngo atabasha kuba yamuvumbura. Polisi yahise ibona hantu wa mugabo yabaye iminsi mikeya, gusa bashitangira no kuba bashushanya isura ye kugira ngo bashe kuba bamufata. Nta kindi cyabaye, umugore we yahise amubona kuri televiziyo ko bari kumushaka. Umugore yahise amuhamagara kuri telefoni, gusa nta kindi cyabaye. Umugabo yakomeje kumusobanura neza, abwira umugore nubwo bwose umugore we atabyumvaga. Tugaruka mu biro bya MI6 bitangiye gukora ubushakashatsi bwiga kuri wa mwicanyi wacu. Bahise basanga bya byandiko bivuga kuri wa mwicanyi wacu, ibyandiko byose birafunze. Bagiye kwaka uburenganzira minisitiri ko yabafungurira bya byandiko bakabasha kuba babibona, kuko byari ibyandiko by'ibanga. Uko umukobwa yari agiye kubisoma bamusabye kuba yabisomera mu biro bya afande, umukobwa akomeza kuba yabisoma. Gusa ikintu yasanzemo uwo mugabo yari umurashi wa hatari, yabashe kuba yaturikana na genge yiwe bakoranaga ya gisirikare. Reka badusubize inyuma uburyo byatangiye, uburyo na wa mugabo wiyitaga Jaco yari ari ku ikosi ari mu gisirikare, ahantu bari bategereje kwica igipimo.
gusa umurashi wacu yari wa murashi wa hatari kuko yabashe kuba yaba mu gisirikare. Ubwo ikipe yiwe yari isohotse babashe kuba bahabwa akazi ko kwica umuntu, babasha kuba banamwica neza, bahembwa neza. Gusa batekereje ukuntu bari gukorera amafaranga menshi n'uburyo mu gisirikare babaha amafaranga makeya bibasha kuba bitabanyura neza. Nta kindi bahimbye urupfu rwabo, babanza kuba baturitsa bagenzi babo, nabo bigaragara ko baturikiye aho ngaho, babasha kuba bahunga barigendera. Tugaruke kuri wa mugore w'umu MI6 ukorera ubutasi bw'Abongereza, yari akomeje gukora ubushakashatsi neza, akomeje kuba yabaza uyu mugabo ati ese nta makuru wabasha kuba wama. Ba afande ntibabyumvaga, ikirego babasha kuba bagihagarika, bavuga ko uyu mukobwa ikirego kimunaniye, babasha kuba banagihagarika. Gusa ikintu umukobwa atarazi, umukobwa ntago yari azi ko ibintu bigiye gukomeza kubaho bibi. Nta kindi cyabaye, wa mugabo yahuye n'umugore wiwe, umugore we amanje kuba yamubwira ati bya nyuma na nyuma kuki wambeshye. Umugabo yemerera umugore we ko ari umwicanyi. Nta kindi cyabaye, umugabo yafashe utwiwe abasha kuba yakwigendera. Garuka kuri musaza w'umukobwa, yari umuhungu uteza ibibazo bya hatari. Yatangiye kubona ko umugabo w'uyu mugore ari umugabo w'umukire, atangira kuba yasinyanya amakontara n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge n'ibyihebe kugira ngo bibashe kuba byakorana business n'umugabo w'uyu mugore. Gusa uyu mugore ntiyabyumvaga neza ibintu umusaza we wamukoreye yo kuba yasinyanya kontara n'abicanyi. Umugore abibwira umugabo wiwe arabyumva arabyemera, amubwira ko araza kubikemura. Nibwo yahuye na musaza w'umukobwa, nabwo amubwira ko araza kubikemura. Ubwo umugabo yahise akodesha ubwato ahita yigendera. Ubwo wa musaza w'umukobwa yavuganaga na wa mugabo nta kindi cyabaye, bahise bamurasa isasu ry'umutwe. Bigaragara ko ari umuntu wari umurasiye kure, kandi nta wundi yari wa mwicanyi wacu witaga Jaco. Nta kindi cyabaye, musaza w'umukobwa byaramutunguye. Tugaruka ku bwato bwari bwibereye mu nyanja batweretse, bigaragara ko ari wa mugabo w'umwicanyi witaga Jaco wari urashe umuntu. Ubwo wa mugore wacu ukora muri MI6 yari ari ku mashini yabashe kuba yabona ko hari umuntu wishe umuntu. Gusa ntiyabitinzeho, twigarukire mu bwato bwacu burimo wa mwicanyi agiye gukora misiyo yiwe. Gusa mbere y'uko akora misiyo yabashe kwica nyiri ubwato kugira ngo atabasha kuba yamenya misiyo agiye gukora. Ikindi cyabaye, wa mwicanyi wacu yahise atangira gupanga ibikoresho. Tugaruka kuri wa mukire wacu ugiye kuronshinga ya software bitaga River, agiye koga mu mazi. Gusa nta kindi cyabaye, wa mwicanyi yari yafashe igikoresho yagishize kuri gimbo. Gusa nta kindi cyabaye, wa mwicanyi yakomeje kumureba muri tageti. Gusa urugo rwa wa mukire w'umugabo rwari rurinzwe bya hatari kugeza naho batangiye kubona ko hari umwicanyi uri hafi aho. Nta kindi bakoze, boherejeyo akato gatoya ngo kajye gucekinga, ariko akigerayo bahise bamurasa, ntiyabyarinze kanagerayo. Gusa nta kindi umwicanyi yakoze, yahise ayobya drone yafataga amashusho. Tugaruka ku rundi ruhande, wa mukire wacu ari koga mu mazi. Ubwo yari ari koga mu mazi, umwicanyi yishe umuntu bari kogana wa mbere, akurikizaho wa mukire wacu. Gusa umwicanyi yari umuhanga, yahise arasira mu mazi wa mugabo wacu. Akimara kumurasa nta kindi cyabaye, umugabo yahise afata ubwato bamwirukankaho, gusa ntibanamufata. Gusa nta kindi cyabaye, yirukankanye na polisi mu mujyi ikomeza kuba yamukurikira. Gusa umugabo yereka polisi igihandure, abasha kuba yanayisiga, ayisiga kure. Ubwo ari kugenda muri karitsiye, ubwo umugabo yagendaga nta kindi cyabaye, imodoka yiwe yari iri mu nzira agiye kugonga akana, aragakatira, imodoka yikora impanuka. Ubwo umugabo yari akoze impanuka yatabawe n'undi mugabo, umugabo abonye ko afite imbunda ashaka guhamagara polisi. Gusa wa mugabo ahita afata imodoka yiwe arayiba, ahita ayijugunya mu manga. Akimara kuyijugunya mu manga, ubwo yari ari mu gashyamba yahuye n'umuryango w'umusaza n'umukecuru abaka ubufasha. Nta kindi cyabaye, umusaza n'umukecuru babashe kuba bamuha bwa bufasha yashakaga. Bakimara kuwumuha nta kindi cyabaye, yahise ashimuta wa muryango arawujyana. Ubwo wa muryango wari ugeze kuri bariyeri, babonye bariyeri iriho akavuyo, babasha kuba bakatira ku rundi ruhande. Uko bagakatiye ku rundi ruhande, ya famiye neza ntiyabyumvaga neza uburyo bashimuswe n'umwicanyi. Gusa wa mwicanyi bwa mbere na mbere yahamagaye umugore wiwe, amubwira ahantu ari bya nyabyo atari no kumubeshya. Cyeye bwaho wa mwicanyi wacu bitaga Jaco yafashe sanse. Iyo sanse nta kindi yakoze, yashyize muri mikorowonde ashaka kuba yaturitsa ya modoka, aranayituritsa koko. Nta kindi cyabaye, umwicanyi wacu yaragiye. Wibuke ko iyi baga atwaye ari nayo abikamo imbunda. Nta kindi cyabaye, umwicanyi wacu yafashe urugendo arigendera. Tugaruka kuri wa mutasi wacu ukorera MI6 y'Abongereza, ari kuripotinga
ko afande ibyo yabashe ko yabona mu makuru ko hari umuntu warashe umuntu kandi amurasira kure bisa neza nk'ibyo wa mwicanyi yigeze akora. Umugore babasha kuba bamubwira ko misiyo itabashe kuba yakunda. Afande amubwira ko misiyo ahubwo bagiye no kwihagarika. Gusa wa mutasi wacu w'umwongereza akazi ntiyabyumvaga, gusa afande akomeza kumubwira ko misiyo bayihagarika. Gusa wa mugore wacu ntiyabyemeye, yarigendeye. Akimara kugenda tugaruka kuri afande wacu na minisitiri, bari abagambanyi. Bari bamaje kugambanira misiyo ngo ihagarare kubera amafaranga menshi bari bishyuwe kugira ngo iyi misiyo bayihagarike kugira ngo babashe kuba bakwica wa mugabo. Nta kindi batekereje ko uriya mwicanyi nawe bashobora kumwica bifashishije uriya mugore. Nta kindi, umugore yari amaje kugaragaza kubwira famiye yiwe ko agiye kureka ibintu by'ubutasi, gusa nta kindi cyabaye. Bakimara kugambanira uyu mugore ngo abe ari uzica wa mugabo, bamutegeye indege bamwohereza wenyine muri Espanye ngo abashe kuba yahiga umugabo. Nta kindi cyabaye, wa mugore yajyanye na wa mupatera wiwe bakoranaga bajya kuneka wa mwicanyi mu rugo rwiwe. Umwicanyi bari batangiye kumusatira. Ubwo bwari bwije, umugore ntiyamenyaga akazi k'umugabo wiwe yabasha kuba yakora, gusa umugabo yabyageze arataha. Uko yagatashye yagiye mu byumba asanga umugore wiwe yahukanye. Wa mwicanyi byaramubabaje, ahamagara umugore we no kuri telefoni ntiyamufata. Gusa yahamagawe na wa mugore wamuhaye misiyo amubwira ko bafande we bamugambaniye ko bashaka no kumwica. Nta kindi cyabaye, wa mugore yahise afata telefoni ayishugunya mu modoka. Gusa umwicanyi yahise amenya ko polisi zamuvumbuye zinjiye no mu rugo rwiwe. Nta kindi cyabaye, yatangiye gupakira ibintu. Ikindi cyabaye, b'abakozi ba MI6 bari hanze binjiye mu rugo rw'umwicanyi. Gusa uko binjiye mu rugo rw'umwicanyi, umusaza w'umukobwa yari yaje muri urwo rugo ntiyari yamenye ibyabaye. Ubwo yari ari kuzenguruka mu nzu yumvishemo ikintu arinjira arareba. Uko yari yinjiye agiye kureba, yarinjiye gake gake gicana itara, bahise bamurasa. B'abakozi ba MI6 bakimara kumurasa, wa mwicanyi yahise abimenya ko yatewe. Nta kindi cyabaye, wa mwicanyi nta kindi yakoze. Nta kindi cyakurikiyeho, wa mwicanyi yahise azimya amatara y'inzu ye yose kuko inzu ye yose yari ayizi neza. Ahita anegeka. Gusa uko wa mugore yari aho ngaho, agapimo kahise kamujya ku gahanga nk'aho bagiye kumwica. Gusa wa mupati nawe waramwitangira. Inzu yatangiye kuvugiramo amasasu. Umugore atangira kurasa aho wa mwicanyi yari ari. Gusa wa mugore atangira kubwira wa mwicanyi ko byamurangiriyeho kandi ko uyu mugore atajya atsindwa. Gusa nta kindi cyakurikiyeho, na wa mwicanyi yakomeje kuba yabwira uyu mugore ko atajya atsindwa. Gusa wa mwicanyi yari ari kure, yari ari kumwumva neza. Nta kindi cyabaye, umwicanyi yahise amurasa amasasu 3. Umwicanyi ahita afata imodoka arigendera. Gusa akomeza guhamagara umugore wiwe, kumbe umugore yari yatorokanye umwana yamujyanye mu kindi gihugu. Gusa wa mwicanyi byaramubabaje, akomeza kugenda abwira umugore we ko azamubona, kamubabarije umutima. Ubwo wa mwicanyi yagendaga mu nzira yitotomba bahise bamugonga. Tugaruka nyuma y'igihe gito biriya bibaye. Afande arimo araganira na afande wacu w'umwirabura. Gusa nta kindi cyabaye, afande babashe kuba bamusobanurira neza uburyo umukobwa yagiye muri misiyo wenyine. Afande wacu w'umwirabura ntiyabyumvaga neza uburyo umukobwa yagiye muri misiyo wenyine. Gusa biciye aho ngaho, wa mukobwa yari yohereje mesaje abwira afande ko agiye muri misiyo kandi ari afande wiwe mukuru ubohereje. Nta kindi cyabaye, umugabo yahise amenya ko umugore yagambaniwe, ahita anasiba mesaje. Tugaruka nyuma y'imyaka mike itambutse, gari ya moshi yacu iri kuza, havamo wa mwicanyi wacu twari tuzi ko yapfuye, aracyari muzima. Nta kindi yakoze, yagiye guhura na wa mugore wari wamuhaye misiyo bwa mbere, babasha kuba baganira. Gusa wibuke ko uyu mugore n'uyu mwicanyi wacu bari bashaka kubica. Nta kintu baganiriyeho, yamweretse ifoto y'umuntu wamuhaye misiyo ariko abasha kuba yamwambura. Nta kindi, wa mwicanyi wacu yahise agenda. Gusa yanzura ko agiye kwica abantu bose bamwambuye. Ndagira ngo nkubwire, kora subscribe, ukore like, ukore na share na comment niba ukeneye za part 2 zose zizakurikira kuri iyi seri. Iyi season yacu narindi kukubwira bayita The Day of Jaco. Ushobora kuba wayireba yose cyangwa ugakomeza kumva story yayo izakurikira. Ndagira ngo ukore subscribe kugira ngo ibindi bitazagucika. Ciao ciao.